Good morning, brothers and sisters. Today, we are gathered before the altar of the Lord, here at the Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation, for His goodness and unfathomable love for us. Today is the 20th Sunday in the Ordinary Time, and the Segunda Dia of the Feast of our Patroness here in Albay. In a very special way, together with the BRHMC, or Bicol Regional Hospital and Medical Center community, we rejoice and give honor to our Ina, Nuestra Señora de Salvacion, for her maternal and loving intercession for us, her children. We invoke her aid to pray for all our petitions to God, to bring us closer to her Son, Jesus Christ, and help us, her children, as pilgrims of hope. Let us all be one as we begin in our celebration, to be presided over by Reverend Father Romeo Cervales Jr., Chaplain of the Bicol Regional Hospital and Medical Center. Please all rise and sing the entrance hymn. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. Today, as we celebrate this Holy Eucharist, let us all together thank the Lord for all the blessings, for all the graces we receive from God through the intercession of our loving Mother, our Ina, Nuestra Señora de Salvacion. And let us all together beg the Lord, asking Him to protect us, to guide us, to bless us, and to save us. In a special way, we pray for community here present and our families, for safety and protection from illnesses, and for continued blessing. And we also pray for all the people whom we promise to pray for, especially for the immediate healing and full recovery of all the sick. And we also pray for the deceased brothers and sisters. And so for us, the blessed and worthy, celebrating this Mass, let us now acknowledge our sinfulness and ask the Lord for pardon and strength. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. Kyrie eleison. You
came to call sinners all, Christ eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, to intercede for us, Kyrie eleison. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Gloria in excelsis Deo. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. Seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. And on earth peace to people of good will. Amen. Let us pray. O God, you have prepared for those who love you good things which no eye can see. Fill our hearts, we pray, with the warmth of your love, so that loving you in all things and above all things, we may attain your promises, which surpass every human desire. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. Jeremiah speaks God's truth.
He becomes a man of contradiction, a threat to the status quo. He is persecuted by the leaders who only listen to what they want to hear. Let us listen to the first reading. The first reading is taken from the book of the prophet Jeremiah. In those days, the prince said to the king, Jeremiah ought to be put to death. He is demoralizing the soldiers who are left in this city and all the people by speaking such things to them. He is not interested in the welfare of our people, but in their ruin. King Zedekiah answered, He is in your power, for the king could do nothing with them. And so they took Jeremiah and threw him into the cistern of the prince Malchiah, which was in the quarters of the guard, letting him down with ropes. There was no water in the cistern, only mud, and Jeremiah sunk into the mud. Ebed-Melech, a court official, went there from the palace and said to him, My lord king, these men have been at fault in all they have done to the prophet Jeremiah, casting him into the cistern. He will die of famine on this spot, for there is no more food in the city. Then the king ordered Ebed-Melech, the Cushite, to take 3 men along with him, and drew the prophet Jeremiah out of the cistern before he should die. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, come to my aid. Lord, come to my aid. I have waited for the Lord, and he stooped toward me. Come to my aid. Lord, come to my aid. The Lord heard my cry. He drew me out of the pit of destruction. Out of the mud of the swamp, he set my feet upon a rock. He made firm my steps. Lord, come to my aid. Lord, come to my aid. And he put a new song into my mouth, a hymn to our God. Many shall look on in awe and trust in the Lord. Lord, come to my aid. Lord, come to my aid. Though I am afflicted and poor, yet the Lord thinks of me. You are my help and my deliverer. O my God, hold not back. Lord, come to my aid. Lord, come to my aid.
Jesus in his struggle to be faithful to the Father and endured the cross. Jesus is glorified by the Father. The happiness that awaits us should inspire us not to abandon the struggle. Let us listen to the second reading. Second reading, a reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us rid ourselves of every burden and sin that clings to us and persevere in running the race that lies before us, while keeping in our eyes fixed on Jesus, the leader and perfecter of faith. For the sake of the joy that lay before him, he endured the cross, despising its shame, and has taken his seat at the right hand of the throne of God. Consider how they endured such opposition from sinners, in order that you may not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding blood. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand as we acclaim the gospel. The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing. There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished. Do you think that I have come to establish peace on earth? No, I tell you, but rather division. From now on, a household of 5 will be divided, 3 against 2, and 2 against 3. A father will be divided against his son, and a son against his father, a mother against her daughter, and a daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law, and a daughter-in-law against her mother-in-law. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Mga tugang sa Giraray, Diyos marhay na aga po sa Saint Gabos. Asin, Happy Fiesta sa Satuya Gabos, mga tugang. Iyong ngunyan inian segunda dia kan satuyan ang gad nakafiestahan kan satuyang mahal na ina an patrona kan Dioceses nin Legazpi asin man mga tugang an satuyan ang gad na iyo ang danay na nagiging ina nag-aantabay sa satuyang paglakbay digdi sa kinaban tanganing makamtan niyato an kaligtasan. Kaya mga tugang napadigdi kita tangani magpasalamat ng God sa mahal na Diyos, huli kan danay na pagpamibi, intercession asin man pagtabang kan satuyang mahal na ina, sa satuyan ng God na pamumuhay digdi sa kinaban, tanganing makamtan niya to, an kaligtasan, an buhay na daing kasagkoran. Ngunyan mga tugang, nasa ika-20 Domingo na po kita sa ordinaryong panahon sa kalendaryo liturhiko kan satuyang simbahan. Asin man mga tugang, huli kini kan satuyan ng God na napapanahon, nakafiestahan kan satuyang mahal na ina, dayaday na ang satuyan ng God nakagurangnan, pirming magtataonin reminder sa satuya, ang pagiging saro na binunyagan na magigitang dayaday na yaon ang pagiging faithful na disipulos kan satuyang mahal na Diyos na si Kristo Jesus na ipinangaki ni Virhen Maria, tangani ng God, abuton kita gabos digdi sa daga, hirasan kan biyayanin paglaom na makamtanan kaligtasan, asin tanganing kitagabos,
tipunon sa iyang kaadayan. Kaya ngunyan mga tugang, an sa tuyang mahal na Diyos, nakikiolay man sa paagi kanikan mga tataramo na sa tuyang nadangog, nakikiolay siya sa satuya, kung paano kita mabuhay digdi sa kinaban. Ngunyan mga tugang, ang ebanghelyo na sa tuyang nadangog, si Jesus guminamit ng God, minsarong bagay na kung sa'in napaligdi siya, tanganin ng God, magdara nin kalayo. Gusto nyo sabihin kayo, suruloon kita? Dae, kundi mga tugang, kapag guminamit ang satuyan ng God na mga tataramo ng Diyos sa paagi kay ni kan imahin, kan kalayo, ang buot sabiyon kay ni enot sa gabos, ang presensya nin mahal na Diyos. Ikadua, ang zaiyan ng God na power, asin ang pangtulo, ang sayang judgment sa satuya, digdi sa kinaban. Enot sa gabos, mga tugang, si Jesucristong kagurangnan is the primordial sacrament of God. Si Jesucristo na nahiling ang Diyos, dayaday na yaonan sa iyang presensya, digdi sa daga. Kaya ngunya naman, mga tugang, ang presensya nin kagurangnan yaon sa mga sakramentos na sa tuyang sinasilibrar sa satuyang simbahan. Tanganing danay na sa tuyang tandaan, ang Diyos day kita pinapabayaan. Ang satuyang kagurangnan, nung kanayaon magtalikod sa satuya, ang satuyang mahal na Diyos, ang sa iyang primeramente sa gabos, ang presensya niya, yaon nakikipag-ibahan siya sa satuya, maliban sa pagkakasala. Kaya tatandaan niya ito ng God, mga tugang, si Virgen Maria, siya mga tugang, ang nagdara kaining kalayo na yan si Kristong kagurangnan, tangani ng God, tunay na mamidbidan, mamatean ang presensya ng Diyos na yaon namot sa satuya gabos. Asin huli kay ni naman mga tugang, ipinapahayag sa satuya ng God ni Yesu Kristong kagurangnan, kung dayaday kitang minamidbid sa saya, asin minatubod sa saya, asin minaago sa saya, danay na yaon ang satuyang pagsunod, kan sa iyong mga katukdoan, kan sa iyong mga katugunan, tanganing makamtan niya to ng God, ang biyaya nin kaligtasan. Kaya ngunyan, mga tugang, kung ang satuyan ng God na parokya sin shrine, digdi sa diocese, lalong-lalo na, ang satuyan ng God na simbahan, digdi sa Horoan, na dedicated sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, ikwasindan nin yaon baga, ang publication na pinagpangaranan silyab. Gustong sabihin pag nagsilyab, igwanin ningas, igwanin kalayo. Mauot sabihin kay ni, nagpapahayag sa satuya, ang satuyang mahal na ina, yaon ang presensya nin kagurangnan. Kaya sa pagpadigdi niya ito, mga tugang, silyaban lugod kita, kandanay na presensya sin pagkamot nin mahal na Diyos, na day kita nung kananggad tatalikdan, day kita kukundinahon, maski nga ni kita mga tugang nagkasala, daya day kitang kamumutan, kan sa tuyang mahal na Diyos, maski nga ni kita naging unfaithful sa iya, God remains faithful sa satuya. Kaya mga tugang, huli kayo ni, yaon man ang satuyang reciprocity, ang satuyang pagmidbid, ang satuyang pag-ako sa Diyos, na danay nakikipag-ibahan sa satuyang paglakbay digdi sa daga, tanganing makamtan ang kaligtasan. Kung mahihiling naman niya ito, mga tugang, ang sarong anghel sa imahin kan satuyang mahal na ina, igwanin darang mga puso na igwaning laad. Naglalaad ang puso, hulita, yaon siya, tunay na hinarasan, kan laad, kan satuyang kagurangnan, dara kan anghel, yaon idinuduhol ki Virgen Maria, tanganing darahon, duman sa kamugtakan, na sa iyan ang na nakamtan, ang pakibahan ki Kristo, duman sa kamurawayan. Kaya mga tugang, kung dayaday niya to sa nananggad, na yaon akoon medbidon, asin isabuhay ang liwanag,
nga nagtao sa tuya, nin kalayo asan init, nin pagkamot, nin mahal na Diyos. Yaon an sa tuya ng God, na pagsabuhay kan sa iyang katukduan, dayaday niya tong isa sa buhay, iyan, tanganing kitagabos, mahiling asin matipon kan Diyos, duman sa siyang pinag-eerokan na kahadayan. Kaya mga tugang, huli ka ini, an power kan biyaya nin kagurangnan, tunay na itinataw sa tuya, ihinihiras, tanganing sundon niya to, kunano ang kamautan, kunano ang katugunan kan sa tuyang kagurangnan. Huli kayan mga tugang, kung yan ang kabutan kan sa tuyang mahal na Diyos, na dayaday niya to nanggad sundon siya, gigibuhon man niya to mga tugang, ang gabos na mga uyon sa plano asin kabutan asin kagustuhan in kagurangnan, na dayaday niya to man pipilion ang tama asinan karahayan, gigibuhon niya to gabos mga tugang ang tama asin an marhay, day niya to mga tugang susundon, kunano ang padagkakan demonyo, tayo yan masiblag sa satuya, pasiring sa kagadanan, dadarahon kita kan sa tuyang mahal na ina, duman sa kamugtakan, na igwanin buhay na daing gasagkoran. Kaya mga tugang, dayaday na yaon nanggad sa tuya na isabuhay, kunano ang kabutan, kunano ang kamautan, kunano ang nasa desisyon na sinplano kan Diyos na kaglalang. Kaya baga mga tugang, pagiging Katoliko Kristiyano, danay niya tong pipilion ang buhay. Pipilion niya to ng God, ang ikakarahay kan sa tuyang pagkabuhay. Kaya mga tugang, maot nin mahal na Diyos, kita dapat makabuhay. Yaong kita naghiras kan buhay sa satuyang kapwa. Dahil ngunyan mga tugang, takami ngunyan ang natoka ng God para sa satuyang misang ngunyan ang hagikan duman sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ikwa ko kay ni mga tugang nin sarong eksperyensya. Igwanin gurang akong pinag-ulyuhan duman sa emergency room. Dahil mga tugang kan siya pinag-ulyuhan ko, gayod dahil ta siya kalinturado ang gurang, nagkukubog-kubog siya, pero makusog pa. Igwanin nagabot tanggad mga tugang nin sarong ambulansya. Nan ambulansyang ito, igwa pala nin saro na pasyenteng daradara, ang sarong soltero, na siya halos gadana, nagtitinga-tinga. Sabi kan gurang, duman sa doktor na nag-aasikaso sa iya, Dok, pwede nga unang itong asikasuhon mo, itong nagtitinga-tinga na lalaki. Binayaan mo na sugurang, inasikaso mo na itong nagtitinga-tinga na saro, na hoven na lalaki. Pagpili nin buhay, bako sa nanahiling, na kita may sadiri man na buhay, igwaman kitang maot ang kagurangnan, tataong maghiras nin buhay sa satuyang kapwa. Lugod mga tugang nin hulitaan, BRHMC, kadakul-dakul na pirmi ang pasyente, pagyaon man po kamuduman sa laog kay ni kan emergency room, dahil takadakul ang nakapila, hilingon man niya itong una, baka may mas malala pang pasyente, na dapat akudaran muna kan mga doktor tang nabakamtan ang tunay na asistensya medikal, tanganing may ligtas asin mabuhay. Bakulugod mga tugang, ang iba kaunim, daragi ito na, kami ngeso na inot, kami ngeso na kapila, natangitaping asikaso, ito kaya magagadano na, inian sa imong kunyan, nga halos nga ni, sige pang ulok-ulok, mukay-mukay, nakikipagmarites pa nga ni. Mga tugang, kay puha na gayo, pipilion ang buhay. Ani kadua naman mga tugang, hulitan maot nin kagurangnan, kita gabos yaonan paggibo asin tunay na pagsabuhay, kantama asinin karahayan. Ano ang nadamog niya to digdi sa Ebanghelyo? Si Jesus, dayda napadigdi siya, na magdaranin katuninongan kundi division, pagkabaranga. Nata, ini kaya nangyayari mga tugang, minapamidbid na siya na yaon sa sayaan kaligtasan. Nagtutukdo siya kung ano ang tama asinan marhay. Kadakul ang nagigibo nin imoralidad. Huli kayan mga tugang, yaon ang God, dai nakakasabot,
kung ano ang kamabutan nin sa tuyang kagurangnan. Kaya baga mga tugang, dahil kan kapanahonan ni Juan Bautista, siya mga tugang, yaon agad pinapreso ni Herodes. Asin kan nasa presyuhan si Juan Bautista, iniman ang saying naging kirida na si Herodias. An agom kan sa iyan agad na tugang ni Herodes, huli kani mga tugang, nagkaigwanin sa rong oportunidad na pinapugutan si Juan Bautista ni Herodias. Huli tahabo niya nanggad magdangog kung ano ang sinasambit. Dai ka makidurog sa bako mong agom, dai ka makiibahan sa bako mong agom. Dahil kaning mga tugang, ano ang nangyari? Pinapugutan si Juan Bautista. Division. Dai nin pagkauyon sa kamautan kan sa tuyang kagurangnan. Kay ngunya naman mga tugang, pinapatanidan kita. Ano kaya bilang kita Katoliko Kristiyanong nasyon, bilang kitang nagmimidbid kay Hesus Kristo, bilang kita namumot sa satuyang mahal na dadadaroon kitang pirmi pasiring kay Kristong kagurangnan, piliun niya to mga tugang ang pagkasararo nin pamilya. Day lugod mag-uyon duman sa diborsyo, kundi mga tugang, danay na yaon, ang tunay na pangataman, kanlambang miyembro nin pamilya, may pagkaminurot-mutan, bakulugod mga tugang, division ang dapat atupagon, kundi ang pagkamit nin katiwasayan, yaon ang pagkaminurot-mutan. Huli naman kaning mga tugang, ipinapailing sa satuyan ang God ni Hesus Kristong kagurangnan, sa satuyang pagiging dayupot sa iya, huli kan pagkamuot nin satuyang mahal na ina, pirmi kitang tatawan ang God nin mga pananaramon kan satuyang mahal na ina, kan siya yaon duman sa wedding at Cana, kang naubusan na ng God mga tugang, nin alak na pagtatao kan mga surugon sa mga pag-estimar kan mga bisita. Ano ang sinabi kan sa tuyang mahal na ina, duman sa mga surugoon, do whatever He tells you. Gibuho nindo kung ano ang itinataram sa indo ni Hesus Kristo. Kaya ngunyan mga tugang, ining Domingo, ang ika-20 Domingo, ang reminder kan sa tuyang mahal na Diyos, dayaday na maging extraordinary ang satuyang pagsabuhay kan katukduan kan satuyang kagurangnan, tanganing makamtan niya to ng God ang kaligtasan. May pasigunda pa ang satuyang mahal na ina, do whatever He tells you. Kaya mga tugang, sa pagpuli niya to, halig gita digdi sa harong kan satuyang mahal na ina, himateon niya to nan sa puso na gayo ang sa iya ng God na mensahe, asin ang reminder kan sa tuyang mahal na ina, nagibuhon niya to kung ano ang itinutokdo, itinataram sa tuya ni Hesus Kristong kagurangnan, tanganing makamtan niya to ng God, ang buhay na daing kasagkoran. Mga tugang, ang kalayo, dayaday na yaon ng God, nagigiining tunay na pagpresensya, asin ang pakisumaro kan sa tuyang kagurangnan, mag-alab sa satuyang puso asin buhay, dayaday niya tong himateon ang kagurangnan. Siyempre, danay na yaon manan sa tuyang pagsabuhay, kan tama asinin karahayan, asin ini, day kita madidiheran, kan regalo, kan biyaya, nin kamurawayan, ang buhay na daing kasagkoran. Pirmi kita mga tugang, nakunan sa tuyang mahal na ina, igwa dumanin sa rong aki na nakakaptan digdi sa iyang tuong kantakyag. Mga tugang, magpakapot kita sa satuyang mahal na ina. Day kita magpabutas sa iya. As hindi man kita makipagbutasan sa iya. Sure, na kita gabos, mga tugang, dadarhon kan satuyang mahal na ina. Duman kay Jesus na yaon na nakikilik niya sa iyang walang takyag. Na kita gabos, mga tugang, tatawan kan biyaya nin kaligtasan. Mga tugang, lugod ining ika-20 Domingo sa ordinaryong panahon sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan na Katoliko Kristiyano, yaon kita mga tugang ng God, ang magdanay
an satuyang pagtubod, pagkamot, as in paglaom sa Dios. Kitagabos, sabi nga ni, we are pilgrims of hope. Ibuyagyag man yato, an mensahe nin satuyang kagurangnan, ihiras nato an sa inangad na mga katukduan, tanganing kitagabos, yaon magkairibahan sa kahadean nin satuyang kagurangnan na si Jesus. Mga tugang, bendisyonan lugod kitagabos, sa danay na pag-intersidir kan satuyang mahal na ina, tanganing daing mawalat, daing masiblag, daing mapariwara, gabos kita, mawot ni Kristo, mahiling sa sayang pinag-eerokan na yuman sana ang sa iyang kahadean. Let us all rise. And now let us profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and is buried. He descended into hell, and the third day rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there we will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. My dear brothers and sisters, let us pray to God our Father, that with our devotion to our loving Ina, the Blessed Virgin Mary, Nuestra Señora de Salvacion, He may bestow upon us His divine assistance, and that we may continually walk in the journey of holiness. For every petition, we will pray and say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That through the maternal intercession of Ina, may church leaders preach the purity of the gospel in the season and out of season, even in their message is ignored or rejected because it can create division, we pray. Lord, hear our prayer. Through the maternal guidance of Ina, may our national and local leaders and we the citizenry opt to make choices for the sake of justice, common good, and care for our environment, we pray. Lord, hear our prayer. Through the loving help and protection of Ina, surrounded and cheered as we are by just and holy people in the past and in the present, may we preserve in our spiritual combat until we win the unfading crown of glory, we pray. Lord, hear our prayer. That through the intercession of Ina, in the world of apathy, self-absorption, fear, and compromise, may we there be more people who stand up for the cause of truth and justice, and who attend to the poor, the suffering, and the marginalized, we pray. Lord, hear our prayer. That through the continual guidance of Ina, may the Lord come to the aid of those who are persecuted and maligned for their faith in Him. May He reward with eternal life those who fought a good fight and keep the faith, we pray. Lord, hear our prayer. That through the prayer of Ina, let us pray the urgent concern of our community, family, and for our personal intention. We pray. Lord, hear our prayer. Through the intercessions of our loving Ina, the Blessed Virgin Mary, Nuestra Señora de Salvacion, awaken in us, O Lord, the sense of communion, participation, and mission. May the gifts of devotion lead us towards greater growth in holiness for the attainment of true salvation through Christ our Lord. Amen.
Pray with the sisters and brothers that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, our oblation, by which is brought about a glorious exchange, that by offering what you have given us, we may merit to receive your very self, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you sent us as our Redeemer and Savior, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for you a holy people. He stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with all the angels and the saints in heaven, we declare your glory, as with one voice we joyfully acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, this gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them, let the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more gave you thanks. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. This bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord,
we proclaim your death, O Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Lee, our Pope, Joel, our Bishop, all the clergy, and the community whom you gathered around your table today. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, them every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever.
The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us offer one another the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus Christ, our Lord. He is the Son of the Blessed Virgin Mary. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who will partake this supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ to bring us to everlasting life. Mga tugang sa pagpakumunyon, dahil na po maghiriruan nguna, ninulita may mga madulok diyan ng mga lay ministers, tangani ng God, magdistribuer kan banal na komunyon. Salamat.
Let us pray. Made partakers of Christ through these sacraments, we humbly implore your mercy, Lord, that conform to his image on earth, we may merit also to be his co-heirs in heaven, who lives and reigns forever and ever. Awitan niya to ang satuyang mahal na ina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Posac exilium ostende, O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, Oremus, omnipotens sempiterne Deus, que glorias e virgenes Madris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum e fece mereretur Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daud cuius commemoratione leitamur, ius pia intercessioni abistantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Tugaw tabi mga tugang. Announcement mga tugang. 2026 Fiesta Salvation, 3rd Saturday of August 15. Thanks be. Our parish and shrine services effective this June. Sunday Mass, 5 a.m., 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 4 p.m. Novena and confession in between Masses. Weekday, 6:30, 5 p.m. Wednesday, 4:30 p.m. Saturday, 6:30 a.m., 8 a.m., 10 a.m. by request or appointment, 4 p.m. Mass anticipada. Ako na lang po. Diyos maray na aga po tabi sa inyo. Ako na lang po, Father, ma-announce. Nagpahingalo ng boses mo. Sa Giraray, Diyos maray na aga po. Viva la Virgen! Viva! Parakpakanta po ang mahal na inasin ng Lambang Sero.
Enot po, pasalamatan tan sa tuyang presider and preacher, si Father June Serwales, sa ng karibanan niya po na community ka na Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yan po si Digdi. Can you please stand? Yan na di nakatindog ng dati. So iba po, yan po Digdi. Salamat po sa Inda. Thank you. Salamat po. Thank you. Asindo po, Gabos, ang iba po gayod, kadaklan na nag-stay overnight, kasupo, poon pa nga ni iso iba kan biyernes, nag-overnight po digdi, nagbanig, nag-tent, gayod, ang iba yaon pa digdi. Salamat po sa indog sakripisyo, makapagsungko sa mahal na ina, ngunya na sa iyang kapyastahan. Kaya sa lambang saro, sa lambang deboto, sa lambang peregrino, nobinaryo, salamat asinan mahal na ina ang mag-interceder po sa indong mga pamibi. Parakpakanta po ang lambang saro. Pinapaisitaman po sa Gabos na sa 2026 ang Fiesta Salvacion, third Saturday kan Agosto. So next year, August 15. Kasabay po kan solemnidad, kan pagsakatan ki Maria sa langit, Assumption. So yan po ang sa tuyang piyesa, na-advance ko na po ang imbitasyon sa Indo. Once a year man sana po kadaklan kita minahirilingan digdi sa Horoan. So August 15, ang segundo dia, araw kining Domingo, August 16. Pag August 15, nakapistahan po niya mismo, ginigibo man po dyan ang prosesyon sa dagat. Pinupunan muna sa Santa Misa, alas 4 nin aga sa Horoan Pier, as in sinusunod tulos mga 5:30 a.m. ang prosesyon sa dagat. Kaya po amay na po ngunyan ang prosesyon sa dagat, ang sakay ni ina, bako na po na alauna o alas 12 nin udto. Bot kong explaining dikit, 5 rason, enot, kalmado ang dagat, kalmado ang tubig. Kung para paghapon, medyo mahiro na. Pangduwa, kalmado ang tawo. Bako siya ng dagat, pati tawo kalmado. Dikit pa sana po ang nakakainom ka iyan. No? Kung nag-inom ng banggi, gayud na ubatan na yan pagkaaga. No? Kisa paghapon, dakol po ang buyong. Paghapon. No? Probado na iyan. Pangtulo, kalmado ang klima. No? Yun na pala, nabanggit ko na. Kalmado ang klima. Yan. Bakong mainiton. Pag mainit po kaya, digdi sa daga, doble po sa dagat. Kaya po yan, tulong rason. Pang-apat na rason, magayon po na sinasabayan ta ang pagsamba, sinasabayan ta ang gayon kan gibo ni Diyos, ang pagsirang kan aldaw, nin pagsamba sa kagurangnan. So yan ang pang-apat. So magayon po nagbubukang liwayway, yaon po kita sa may dagat, mapuon kan prosesyon. Panglimang rason, ang pagdebosyon, ang sarong deboto, handa na magsakripisyo. Kaya magmatanin amay. Ang iba nga ni po, hali pang hararayong lugar, sa bulan, madigdi po yan, biyernes pa sa ng banggi. Kaya pwede man po palan. Actually, pigigibota po iyan na pagsakripisyo simbang gabi, siyam na aldaw pag Disyembre. Pag Easter, iyuman po. Kaya bako man imposible po na baguhuntan sa tuyang gawe na pagkatuudan, bako ng hapon, kundi amay na aga para kiina. So, ang sakripisyo, tanda nin tunay na pagiging deboto. So, yan po. Pinapaisitaman po na ang pilgrimage bako sa napag-August. Digdi po, pigpuunan ta na ang pilgrimage season. Nginaranan tayo ng Camino de Huroan. Bot sabi yun, paglakaw, pasiring sa Huroan. So, ang pilgrimage season, minapoon po sa Bisperas, isibugtan indikit, Bisperas po kan kapisan ni ina bilang patrona kan parokya. So, July 1. Noarin matatapos po ang pilgrimage season, October 1st week, Saturday. Naiuman po ang aldaw ang mga hobenes sa Albay Minadigdi po para sa Marian Youth Pilgrimage. So, 3 months po iyan na pilgrimage season. Anong pwedeng gibon sa pilgrimage season? Mag-organize ng mga pilgrimages, family, barangay, office, o religious organizations. Pwede po kung magdigdi. As in, kung sa luwas po kan regular masses, pwede po kamong mag-request nin misa sa mo ng mga padi digdi. So yan po, tabi ang pilgrimage season.
Manungod naman po sa regular schedule of masses. Pag Domingo, dati po 8, ginibong 7 ang misa. Ngunyan po 5 na sana. Binawasan ta. Ang mga oras, 5, 7, 9, 11. Paghapon, 4. Ngata po binawasan ta sa pag-ultanan kan duwang schedule na misa, halimbawa 5 to 6, 6 to 7, may oras po kaming magpakumpisal sa indo mga padi. So gustong magkurumpisal. So aloy nang din nakakakumpisal, igwang oportunidad, pag nagdigdi ka mo, makapagkumpisal po ka mo. Pag digdi nindo siguro before the end of the month, tapos na po ining gigibuntang confession room, digdi sa mag-inibong kaining natitindugan ko. So nakasalming po iyan, may aircon, kaya minsan maghibi ka mong makusog habang nagkukumpisal, buwelo po ka mo. Ano po, dahil makakadangog sa luwas. So, ikadua po na rason, iyon ay nubina po kita, duro Domingo na po ang nubina ta bago magmisa. So, nubina, danay na dubina, kino sa Señora de Salvacion. Ngunyan, di kita nakapagnubina, ta surundudan po ang misa, 30 minutes na po ang interval. So pag ano naman po, Monday to Friday ang misa, 2, regular, 6:30 nin aga, as in 5 o'clock nin hapon, apwera Wednesday na 4:30. In between po kayan, kung mayo pong ibang schedule, pigreserba mi po ang alas 10 nin aga for by appointment or request. Which pwede po kamo mag-request nin misa, lalo kung grupo po kamo, dakol po kamo as pilgrims. So that's Monday to Friday. Pag Saturday po, iga po kita, nin arugman kayan 6:30 na misa, 8 o'clock, and then by request 10 o'clock na misa for pilgrims. Pagkahapon po, misa antisipada, alas 4 nin hapon. Ang mga detalles po kayan, mahiling ta po yan sa Facebook, kan Horoan Church, kaya like and follow po. And then, igwa po kita nin website, horoanchurch.com. So yan po dyan ang mga information. Kaya kung gusto nindo ma-update, maghiling po kamo, check out our website or follow our Facebook page. Sa ano naman po digdi, mga patrabaho, nahiling po nindo, so iba nawawara, naninibago. Ang linya po, pasiring kina, igwa po nin tanda na lubid. Sa tuo ko, sa may bandang tuo ko, digdi sa may tent, yaon po dyan ang linyan, pasiring sa likod, pasakat kiina. Mababa po yan sa bagong opisina. Sa mga gustong magpamisa, yaon po dyan. Sa gustong maguli nin souvenirs, yaon po dyan ang souvenir shop. Sa taas po, mahiling po nindo na may nakaandam po dyan na lugar para sa lift o elevator. So, nagtitipon po kita pang elevator, tanganin ang mga naka-wheelchair, ang mga pilay, pwede po makasakat kiina. Ang agihan po nindo, pasiring digdi, napakaray naman po yan sagkod sa may hagdanan. Pagbalik po nindo next year, may bago na po na pilgrims restroom na igwang launch. But sabihin may mga tukawan sa laog, tapos aircon po iyan. So, pwede po kamo magkaturog, pag ma-CR ka mo. So, yan po, binabanggit ko dahil gusto kong magpasalamat po sa sindong tabang, sa sindong tiwala, sa sindong suporta. Napapadyan po ang sindong mga pigdudulot na sobre, piguhulog po. Pag nagsakat ka mo kina, may hulugan po dyan na donation box. Tinitipon ta po yan, dyan ta po ginagastos sa labor and materials. And ang mga gusto po na magtabang direktamente, pwede mo po kamo mag-donate dyan po sa opisina. Tatawan po kamo nin resibo. So yan po, tabi ang mga updates ko po sa Indo. By the way, so mga may alkansya, may nagdulot, may duwang alkansya po digdi. Salamat po. Alkansya ng pagkamot sa mahal na ina. So wara pang alkansya, once a year ka mo nagdidigdi, magbalon po ka mo ng alkansya, made in Tiwi. Magbalon ng alkansya, pagbalik digdi next year, magpasalubong nin alkansya na may laog. May laog na alkansya. Tabang man po nindo digdi. And sa December 31, may Christmas raffle po kita. Ang bag ko, sarong nin mahal na ina, for 100 pesos. Pwede po kamong manggana nin 25,000 pesos first prize. 20 and 15.
Pag nanggana po kamo, may pangdonar na kamong 25,000. Ano? Balik taya. So, yan po. Laong ta po na sa Marian Jubilee next year, mas maanabutan po nindong simbahan, mas magayon pa, mas andam para sa mag-welcome sa gabos ng mga peligrinos, mga akilina. Ini po na sanctuary, ini po, aarugon ta po ini, arug man dapat ka inidigdi sa taas po nindo. No? So, salamat po giray sa Indo. Salamat Father June. Salamat po sa tuyang sa community kan BRHMC. Salamat po sa gabos. Viva la Virgen! Viva! Sa mga tugang, we are happy and grateful also for joining us in our celebration of the Mass na sa panginginutan kan sambuyananggad na community ni na leader asin ang sambuyang medical center chief na si Dr. Eric Raborar asin mag-iriba kong ngunyan narayaon digdi nagbasa, nag-choir. Salamat sa Saint po gabos sa giraray sa next year. Hope to see you again joining us in our celebration like this. Thank you. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for God's blessing. May Almighty God always keep every adversity far from you, and in His kindness pour out upon you the gifts of His blessing. Amen. May God keep your hearts attentive to His words, that they may be filled with an everlasting gladness. Amen. And so may you always understand what is good and right, and be found ever hastening along in the path of God's commands, made co-heirs with the citizens of heaven. Amen. May the Lord bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Christ. Dahil na po kamo maghali dyan sa titindugan nindo, kami po marani para mag-bless sa Indo nin Agua Bendita. Salamat.